ubundi satani atamba kwisi hose kugira ngo agerageze n'intore y'ibyawe bishoboka rero ariko ni mu mugwanya nawe bazobahunga. Haleluya. Kumugwanya rero nuko kwakira Kristo, bimaze kwakira Kristo satani arahunga kuko babuze ububasha. Ari nguyu mwirukanye ntajya kure, aguma yerera aho hafi agerageza kuguyisha. Ngiye abonye wirukanye dayimoni umwe hanyuma akabona arashoboye kongera kukugarurira ngo nasubira kugucungisha dayimoni umwe, acazana abandi badayimoni indwi barusha bawundi ubukomezi bakaba badayimoni 8. Ibyanya by'umuntu biba biri gusumba ibya mbere. Hariho abantu hano cyangwa ahandi baziritswe n'abadayimoni 8. Uyu muntu mu byanyuma bica biba bibi gusumba ibya mbere. Muze murebe nk'umuntu yari yarahebye inzoga akazisubira niza tanyoye arazishura. Niza tanyoye agira gute? Arizishura ati nari narahombye kubera ko afise abadayimoni 8 bariko baramukoresha mu gihe mbere yari umudayimoni umwe. Sinzi abadayimoni ufise, sinzi abadayimoni bari hano, ariko abadayimoni ni benshi. Satani rero ari muri twebwe aha kwisi, ariko ni mwamugwanya nawe azobahunga. Haleluya. Kuko iyo agerageje agasanga Kristo yamaze kwafata ibirindiro, uyo agasanga umutima wawe haye Kristo, akora ibishoboka byose, iyo byanse arahunga mu izina rya Yesu. Ntabwo rero ahunga n'abandi bafata abarwayi bakabakubita Bibiliya ngo koma shetani katika jina la Yesu, hunga muvemo. Abanamba nta nguvu dufite zo kwirukana dayimoni. Wewe waturusha ubushobozi ibitangabo byinshi. Icyo dusabwa no gutabaza Yesu gusa. Wa wundi yirukanye abadayimoni 2000 mu muntu, wa wundi yirukanye abadayimoni batera Mariya gusambana, wa wundi yirukanye abadayimoni batera abantu akaboregwa, niwe wenyine ashobora kuza kwirukana abadayimoni mu mugwayi, niwe wenyine ashobora kuza kwirukana abadayimoni mu muntu wari wese, maze akafata ikibanza, maze Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu yamara gufata ikibanza muri twebwe, satani arahunga. Haleluya. Ariko iyo tumuhaye ikaze aratumenyereza gushikaho imibiri yacu, ubwenge bwacu busigara bwikoresha niyo satani adahari. Kuko akamenyero kacu kaba karamaze kumenyera. Wewe gerageza kwakira Kristo gusa, satani azobagiye. Rero iyo bavuze umuntu yagiye mu kuzimu, ni ibitero bya satani aba kwaragerageza ngo atwereke ko umenga mu kuzimu hariyo abantu, hariyo ubuzima, akakubwira ibyo yabonye, ariko mu by'ukuri n'ubwenge bwacu uretse satani akereka umuntu abadayimoni, akabereka n'ibindi yifuza ko abona, hanyuma ubwenge bwagaruka akavuga ngo nari kuzimu. Ariko bagiye mu kuzimu ntibagarutse, turetse Yesu Kristo yazutse n'abandi 20 n'abane bazutse. Sinzi ko ari 20 n'abane bari gitigiri cy'abazukanye na Kristo, maze baba umunyago. Abasigaye bose bagiye mu mva barasinziriye, barindiriye impanda y'imperuka. Bamwe bazokwikangurira ibimaramare, abandi bikangurira ubugingo budashira. Haleluya. Uyu nawe ati umugabo wanje ntaje, umufasha wanje ntaje gusenga, niyo agiyeyo ataha kare, acasomoka akitahira, nimba bagiye kuryama, nimba bagiye hehe ntanzi, kandi agira umwanda mwinshi. Niyo ndamusabye kugira isuku, ambwira ko ndutwa n'ikirato yambaye. Mumfasha iki? Kristo niwe kugufasha, ingo ziraremerewe. Ariko kandi niba umugabo wawe cyangwa umugore wawe yakoze ikosa, muhanura mu rukundo. Naho yo kubwira ko utwa n'ikirato cyiwe, urafise uruhara kugira ngo ukore isuku. Si ngombwa ngo umubwire ngo kora isuku. Niba umugore wawe, niba ari umugabo wawe, muri rwa rukundo twabaye no gufashanya, urashobora kugenda ibirato by'umugabo we yabishize ukabihanagura, amasogisi ukayamesa, mucumba ugakubura. Naho yo ari umugore wawe atasuka agira,
urafise ubushobozi n'uruhara rwo kugufasha kubiheba. Niba mu cyumba hatameze neza ukabona yarakunaniye, fata ibikubuza ukubure mu cyumba iwawe, ringaniza, mesa, amashuka, impuzu, gerageza kugororera umugabo wawe, hanyuma urebe ko n'izo wagoroye atazozambara. Erega ingorane imwe n'imwe nuko dusaba abantu bagira isuku ataco twafashije abana bacu canke abo twubakanye. Inyandiko zidusaba kubanza kwiga uwo muzobana, muze musoma urugo Kristo. Aho usanga umuntu aresha uwo bazubakana indwi imwe muhida akaba yamutwara. Uyu muntu niba atamesa, niba adakaraba mu kanwa, niba afite ururimi rwamurenze, niba avuga iradiyo ntabyo uzi, niba ari mborerwa, niba akunda ibi na biriya ntabyo uzi. Ariko impanuro zidusaba gutanga umwanya uhagije wo kuresha kugira ngo umenye uwo muzubakana, ibyo akunda n'ibyo yanga, mukayaga ukumva ko uzobishobora cyangwa utazobishobora. None rero ingorane ziba nyinshi nuko kenshi usanga umuntu ariko araresha muri none mu kwezi gutaha ngo ariko arategura mariage, canke mu mezi abiri ngo ariko arategura mariage. Uyu muntu mwamenyanye ryari? Kuko iyo amaze kumenya kuri kuramuresha, ingeso zose arazinyegeza, kandi kenshi azoguhata terega nutantwara ko abandi barantwara. Bagenzi, mureke kwipimirako. Ibanga ryo kubaka n'agahambara, kandi twarabonye ko ubukristo ariho buhera n'ubupagani ariho buhera. Bakanaguhanura rimwe na rimwe ngo yamba azobiheba, ngo naramushimye, ngo afite akazuru keza, ngo afite taye nziza. Hari indirimbo nakunda guca kuri radio Rwanda kera yavuga ngo umusore yakunze abakobwa babiri, ngo umwe yari afite uburanga bwiza, ubundi afite umutima mwiza, ngo ni muntu abare mumfashe. None byamanirwe mu buranga bwiza ntwari umutima mwiza, kandi mbona nkeneye umutima mwiza ariko ngasanga nshaka n'uburanga bwiza. None ntitemone. Hariho umwibutsa w'igifaransa wavuga ngo la beauté d'une fille est inversement proportionnelle à son intelligence. Kenshi ngo ubwiza bw'umukobwa buba buri kinyuranyo cy'ubugaragara n'ubwiza bw'ubwenge aba afise. Iyo agize uburanga bwiza buramukwega kubera ko avugishwa n'abantu benshi, bigatuma atangura no kwiyemera no kwishira hejuru, bigatuma mbere n'ingeso nyinshi ziza. Nshuti, bari kubanza kurambagiza umutima, kandi twarabonye ko mbere yo kurambagiza umukobwa bari kurambagiza cyangwa kuresha niyavuka, ukareba ugiye kuba nyoko bukwe wawe, ugiye kubasura ubukwe wawe, ukavuga ati aha hantu hakura umugeni cyangwa se no muhakura. Kandi twabibonye ko uwibahetse ababwiriza bo mu mugongo. Niba ari maraya, ibice byinshi n'utwaye azoba maraya. Nshuti bagenzi, banza murabe ko mugiye kubakana bizoshoboka ko mubana. Uyu we yatanze impanuro ati nasanze twebwe abakenyezi natwe turafasha abagabo bacu kuja hanze, rimwe na rimwe murazana umukozi w'umukobwa akaba ari wagaburira shebuja, niwe amumesera, niwe akora ibishoboka byose, ugasanga noneho wazanye umukeba. Abakenyezi rero muri mwikebuke, mumenye inshingano zanyu, haba mu rugo, haba mu nzu, haba mu cyumba. Arabasaba ko mwikebuka, Imana imuhezagire. N'abagabo nuko
ashobora kuziringaniza. Banze ugende urabe niba utaruna hari urebe ingene iyo zaringanijwe, kandi mupfasoni ukora ibishoboka byose bari bushiringa umugabo wawe, musenge hanyuma umubwire uti karibu sheri wacu. Nibyaba ngombwa musangire. Abagore benshi ntibasangira n'abagabo babo, basangira n'abana kenshi. Abandi bagabo nabo bakunda gusangira n'abagore babo, ariko byo baye byiza umugabo n'umugore bariko barasangira, bakifurizanya akayaba, bakanezera. Kandi wa mugore kirazira kuva gucumba ngo uterura ubugari na ya mafu n'iki cyane wakuye n'impuzu mu gakaraza, shira ku isiniya, ubanze upfume witera amazi mu maso ku maboko, hanyuma niba ufise n'agashati keza gashiremo, hanyuma erega umugabo azorya ibyo kurya anezerewe ibyo kurya kandi anezerewe n'uwo bicaranye. Abagabo basaza baresha, gerageza ibishoboka byose. Yesu nashimwe. Hanyuma bakunda za damu, amakarata, ijambo ry'Imana nk'uyu yabwiye. Hari abagabo benshi bageza saa sita z'ijoro bariko bararorera imipira mu mateleviziyo, ikibazo kinini cyane. Nta mwanya dufise, twari gusoma mu butumwa bwatoranije umuzingo wa kabiri, mbere no mu byizigiro bihambaye harimo ikigwa kivuga abantu baja mu mikino. Hariya mu butumwa bwatoranije umuzingo wa kabiri baravuga iby'imipira, arangaza abantu, ugasanga abantu bari mu mipira saa sita z'ijoro. Hano nigeze kumva avuga ngo ikipe nkundira aza gukina saa sita z'ijoro ngo reka njana akabago njyama aho umupira uza kubera ngo nibatangura ngo abantu baje ncambyuka. Ingo zarasambutse kubera imipira. Ugasanga umuntu n'umukristo, abakiyi bose b'amakipe akomakomeye arabazi ku mazina, mugabo muwaje umurongo muri Bibiliya nta n'umwazi. N'amafaranga bafise n'ibitego binjije n'ibihugu babamo n'abagore babo, ugasanga byose arabizi, ariko nta murongo w'itangura aramenya. Kandi uyu ugasanga afite n'ibikorwa mu ishengero. Nshuti bagenzi, nta mukristo akwiye kurangazwa n'imipira, kuko ayo makipe yose mubona ko makomeye, ayo mwiyumvira yose, hafi ya yose akorana n'abadayimoni. Noneho uri kurashikira abadayimoni, ayandi nayo akorana n'abarozi, ibifutero, ibiki, maze ugasanga abantu bariko baratukana. Mbere hari n'abaza bagwana ngo umwe ngo harakitsinda ikipini, undi aratsinda ikipini, maze ugasanga bariko baragwana iyo bagiye kubiraba. Ndabyibuka ngira ngo imvira agize gutabana yinjije igitego, igihe ariko ariruka ku kibuga nawe yegera televiziyo ngo aramusomye bari kumwe umugabo wiwe. Umugabo yaramwambitse n'amakofi, nta soni kujya gusoma undi mugabo, ni kuri televiziyo. Nshuti bagenzi, nta mukristo, ndabizi ko ari abagabo benshi bakunda imipira hano, batanga n'amatike bakaja i Buganda, bakaja i Ngozi, bakaja hehe. Ayo mafaranga mumenye ko Imana izo yababaza. Ereje barakuze yavuze ngo ifaranga ryose rica mu minwe yacu, Imana izotubatse ko arikoresheje. Iwawe hafi yawe habakene, hari abaraye inzara, none ufashe ibihumbi sinzi itigiri, uri kuragenda iyo ndero narayeyo utashatse z'ijoro, urugo rwasambutse, kandi nta nyungu za kuvanamo, mbere n'uruhombo. Hari n'abaca barara mu mahoteli, hari n'abahenda abagore babo bagacajana n'imaraya bakarariyo, ngo urukino rwaheze dutebye twaje mu gitondo. Bavuze za beti, mushobora kuba mutazizi, beti zikura kujyana n'izo nkino nyine, aho bashepezamo amafaranga bakagira n'amatombora ngo ikipe iyi iraza gutsinda ibi, iyindi iratsindiye, maze rikaba urusimbi. Nta mukristo akwiye gukina urusimbi. Niba uzi ko urukina, rwaba urw'amakarata, rwaba urwa beti, umenye ko ukwiye kwihana. Nutihana, Kristo niwe azigeza ubukozi. Urubugu ugasanga abantu ba Kristo
cyangwa ahantu habaye imanza cyangwa ahantu hapfuye umuntu mukamara indwi yose ata Bibiliya ihageze, hari urubugu na dame n'amakarata, ugasanga umuntu ariko arakina na nyina wiwe maze cyangwa na mushiki we are ngo zana seti ndakurongora, urarongoranya mu ntaso. Hariho ikarata z'abakristo z'amajambo y'Imana, urugendo rw'Abisirayeli nimuzirondere zarazimanganye sinzi yo mwazitara. None uri kurarongora mushikawe, urarongora mubyara wawe, ibara ryaragura. Satani ariko agerageza gukora ibishoboka byose. Umukristo rero aja muri izo nkino izo arizo zose, dame, bete, ikarata, arasabwa kwihana. Si itegeko kuko umutima wihana ushaka, ariko nutavayo umenye ko ikikurindiriye kiruta icyo wiyumviye. Gushika naho ingo zabananiye, abagore bariko barabidogera, abana ntibakibabona, umuntu akamara ukwezi kose ngo mpaka kuri finale. Nshuti bagenzi, turago nitutihana ngo dutange umwanya wacu bigishoboka, kuko Satani yateze imitego myinshi. Birakenewe rero ko haba ikangura n'ivugurura mu ngo iwacu, maze tukarondera Kristo ko akiri ku ntebe y'imbabazi. Niba wakunda iyo mikino yose itagira ikikungo, nimba ufite agakungu mu gisagara ubamo kubera ikipe runaka ufana, ugasanga umuntu arafana n'ikipe y'umuntu naho bahurira mu ibarabara atonamo n'ukuboko atanamuzi, kandi ikipe afana yatsindwa akarara atariye, no muhira umugore ntamuvugishe, n'abana ntabavugishe. Nigeze njana n'umushoferi atugiye Bujumbura, aravuga ati ikipe yanjye sinibuka iyo yavuze ati iyi itsinzwe na rasiyo muhira sinotanga. Nta n'umugore yumvugisha, nta n'umwana yumvugisha kubera ikipe yiwe yagize gute. Kandi abo avuga ko ari ikipe yiwe nta n'umwe bazinanye, nta n'umwe bazopfa babonanye, mugabo biramusamburiye urugo. Ariko mwebwe mwiyumvira, murumva Satani yatugejeje. Buri wese niyige kwihangararira, Imana tugirire ikigongo. Dutegerezwa guhinduka, ntitujane na data na sokuru na padiri cyangwa paseri ndavuga, ahubwo tujanwe na handitswemo. Umurongozi wacu ni Bibiliya. Paulo yandikiye Timoteyo mu cya mbere cya Timoteyo 3:6 ngo ibyanditswe byose byahumetswe bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu no kumuhana no kumutoza indero kugira ngo ushitse afise ibimukwiye byose. Nta handi tubikura rero ni mu ijambo ry'Imana. Nongere nsabe ababyeyi, nsabe abagabo n'abagore, abasore n'inkumi, mwige kugura Bibiliya idufashe. Nari mu basore nasanze hafi n'ibice 80 na batagira Bibiliya, ariko benshi bafite za Android. Ni ikibazo gikomeye cyane. Mw'ababyeyi mumvisemo uruhara runini, kuko umwana araja mu ishuri agaheza uwa mbere agaheza uwa kabiri akiga imperekerane, ukemera ugafata n'amakayi y'ideni, ariko ntufate Bibiliya y'ideni ngo uhereze umwana. Umwana amaze kumenya gusoma imperekerane, mugurire Bibiliya, umwigishe kuyisoma. Nta mwana n'umwe muhira akwiye kuba adafite Bibiliya, kireka byaparanganye ku buryo ibyo nabyo Imana ntizobikubaza. Ariko ukabuze tutana uremera ugafata n'ideni ry'amakayi, n'ideni rya uniforme, n'ideni ry'ibyo kurya, ariko ukibagirwa ko ibyo kurya bidahera ari ijambo ry'Imana. Hano hariho korporateri, Bibiliya ziri ari he wa mugabo ziriho. Iyaba byashoboka nk'abagabo bose nari kubafata, iyaba ari byo nshobora, amafaranga bafise ndazi murafite n'uwo basopa tworonka n'imodoka zinganira, tukagurira abana Bibiliya.
abasore badafite uburyo abaronka amaherane bagure Bibiliya, ndabasabye ndabinginze bwoko bw'Imana, niba dushaka gutaha ubwami tubanze duhere kuri Bibiliya, nibura banki kuzisoma bazifise, kuko nibakora ibishoboka ntabwo Imana izokubaza amaraso y'umwana wawe ko wakoze ibishoboka arakunanira, nibyo barananirana, ariko mukora ibishoboka byose. Ndabasabye imbabazi, murondere ijambo ry'Imana mu rubyiruko rwacu, hanyuma umugabo n'umugore umwe agire gwiwundi gwe. Hari abantu usanga umugabo n'umugore umwe bahurira kuri Bibiliya imwe, none iyo wagiye ntumaze indwi zibiri no muntu yasinjaye, none dufite Bibiliya imwe nuko ngo mwira basigaye hagaragara. Imana tugirire ikigongo. Hari igihe tuvuga ngo twifuza kuja mu ijuru tukaririmba tugahamiriza, ariko tutarigera twibwira n'inzira ijana. Umuhungu, umwana w'umukobwa, umwana w'umuhungu, umwana w'umukobwa, tusenga Imana. Twongeye kugushimira Nyiringanji ku rukundo rwawe rutarondoreka, urukundo rwawe ndakwinginze rumwe rwagaragariye Karuvari ngo rubane natwe, ruduhe guhinduka, duhabwe imitima misha, tuve mu bwiza tuja mu bundi, maze tumaze kukwakira tukwereke imiryango yacu no mu kibano mbere no mu gihugu, kugira ngo ubwo Satani yabyuye ingunza yifuza kurandura bose, haboneke abaja mu gitigiri cy'urungano rwa nyuma bifuza kuguhagararira, maze nibaseruka tuze tugusanganire. Nibyo nsabira umuntu wese ari hano n'abatwumviriza, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Hano baratubwira yuko umwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa bakeneye indero yo kuziyiko, indero y'ababyeyi, ariko indero ivuye mu ijambo ry'Imana. Ganira n'abana banyu, mubereke indwi y'irema, mubereke icyatumye Imana itashobora kurema umuntu ku munsi wa mbere w'iminsi indwi, itanamuremye kuwa kabiri, itanamuremye kuwa gatatu, itanamuremye kuwa kane, itanamuremye kuwa gatanu, itanamuremye kuwa gatanu, yamuremye kuwa gatandatu nyuma y'ibindi bintu byose, kuko ngo yategeza kubanza kwerekana ibikwiye uwo muntu. Yari akeneye umuco, yari akeneye amazi, yari akeneye ibyo gufungura, yari akeneye izuba, ukwezi n'inyenyeri, yari akeneye ibitungwa, yari akeneye ibimufasha byose, maze Imana ngo ntiyashobora kurema umuntu ku munsi wa kane wa gatanu, kumbura yari kwiyumvira gufasha Imana. Imana nikeneye uyifasha, aho mikeneye uyifasha kugira ngo muzahuri mugeze ku rugero rudasanzwe. Haleluya. Ngo nimwige kuganira n'abana banyu, mubatoze indero ya Gikristo. Mbere kenshi ngo igihe mwiriwe muriga nk'ubu mukaba mutagarutse ku rusengero nk'izi saha, ngo nimugerageze gusohokana n'abana banyu, mubajane mu turima tw'amashurwe, mubereke udusozi, maze mubigishirize ko, kugira ngo aba bana bakure bazi ko Imana ari umuremyi yaremye. Kandi ibyo mwita amabanga nimubatoze, kuko mutibatoje ngo bagira abandi babatoza. Nimubigishe uko umuntu yabayeho, uko umwana avuka, uko imbanyi ibaho, kuko iyo utabimwigishije kenshi acabona abagabo cyangwa abasore bashaka kumwigisha ingene ibyo bintu byaje, kandi iyo babwigishije n'ingorane. Benshi ngo bagira igihe bahenda n'abana babo bakababesha uko umuntu abaho, ntibamubwire nyezina, maze ngo abana benshi bashaka kuganira n'ababyeyi babo, ababyeyi babo bakabahunga, ati mwebwe ntimurakura cyangwa nta mwanya mfise. Hano badusaba kuganira niba turi abakristo n'imiryango yacu, kugira ngo abasore bacu bakure bazi ko Imana ariyo yakoze uruhara kugira ngo umuntu abeho, kandi ariyo yaremye byose umuntu akeneye, maze umwibutse niba ari umuhungu ko uyu musore nawe ari mu ishusho ya Kristo, afite umutwe wiwe ari Kristo, kugira ngo yige nawe kwitegura kurondera ibitunganye, kugira ngo niyaronka uwo babana azamushikana ahantu yateguye, nk'uko Imana yateguye isi tubamwo. Imana ihabwe icyubahiro. Kubera ko aba bantu badafise ubunararibonye kuri iki kintu, ngo bituma bitwara nk'uduhere ko muci, maze bakiyumvira ko kurongora ari ukurongora, kurongora ari ukwikiza irari, kurongora ari ukwikiza umusonga, maze ugasanga abana b'abandi
bagize ikibazo. Izi ngorane zose ziko ziradondagurwa zikaba kubera ko umwana atigeze akura mu bwenge ngo ahanungwe, maze uyu munsi byatubanye urudubi. Satani akabihagararako maze ingo nyinshi akazifatira mu minwe, zinshi zarasambutse, abandi babanye kubera ko babyaye muri izo ngo, akavuga ati mba nahukanye ariko abana banje bopfa nabi, reka mfe kwihangana. Abandi bati kubera ko nunga nkubita ndaronga igikwembe, reka mfe kuba ndashinyirije. Maze ingo nyinshi zifise ibibazo, ingo nyinshi zifise ibibazo. None ngo nitwubahuke tuganire n'abana bacu, tubatoze indero nziza kugira ngo bave ku ngazi baja kuyindi. Kandi indero dukene kubatoza ngo sizo mu mitwe yacu, ahubwo nizivuye mu ijambo ry'Imana. Byo bibara rero niba umuntu atajambo ry'Imana asoma, yirirwa kuri Facebook, yirirwa mu rubugu, yirirwa mu makarata, azokwigisha umwana iki? Amwigisha ibyo yiriwemo, ibyo azi n'ibyo azomwigisha, maze dushobore kwigisha abana bacu indwi y'irema. Ngo umukristo wese akwiye kwigisha abana, akabigisha ko Imana ariyo yaremye byose. Inzara niwe yaziremye, amafyigo niwe yaremye, umushatsi niwe yawuremye, amaguru niwe yamuhaye uwo mwana, ibihimba byose afise akamenya impamvu abifise n'iki Imana yifuza ko bimukorera. Zaburi 139:13-14 ngo kuko ari wowe waremye amafyigo yanje, wanteranirije mu nda ya mama, ndagushimira yuko wakoze ibikomeye mu buryo buteye ubwoba, wandemyemo ibikorwa byawe n'ibitangaza, kandi iby'umutima wanje urabizi neza. Haleluya. Hano baratwereka yuko umukristo wese akwiye kubazi indwi y'irema, ihema ryeranda, kurondoka ubugeni, akamenya impamvu yabyo, ukamenya isano riri hagati y'irema n'ihema ryeranda. Uko Yesu atubwiye muri Yohana 3:3-4 yabwiye Nikodemo ati umuntu natabyaga ubwa kabiri ngo abyagwe n'amazi na mpwemu ntashobora kuraba ubwami Imana itugirire ikigongo. Kuko umwana abyaga ubwa mbere, ukamwereka ko umwana iyo ari mu nda ya nyina aba akikijwe n'amazi. Kuko urukundo rw'Imana, umubyeyi abuze amazi ntashobora kwibara ku mwana akomeye. Nibyo sibyo? Ukamwereka rero urukundo rw'Imana. Ni gute umwana amara amezi 9 ari mu mazi ntapfe, kandi akaba ariho unezerwa, kandi akabyuka akomeye, ariko aramutse avutse ukamushyira mu mazi yoca kugonye. Ukamwereka urukundo rw'Imana. Yesu rero ngo yabwiye Nikodemo ngo nutabyaga ubwa kabiri ngo ubyagwe n'amazi na mpwemu. Nicyo gituma ngo umuntu yamaze kwakira Kristo akamenya ko Kristo yaducunguye, ajanwa mu mazi, akabatizwa amazi akamufuka, si mu ruhanga, si no gusimbuka umuriro, si no gukebwa, ahubwo umuntu akirizwa mu mazi, akongera kwibuka uko yari ari mu nda ya nyina, maze agapfana na Kristo akazukana nawe. Haleluya. Ibi byose rero ngo abana bacu bakwiye kubimenya, abasore n'inkumi bakamenya igituma umuntu abatizwa mu mazi menshi, kandi n'ubundi yari ahozemo amezi 9. Akamenya ihema ryeranda, impamvu ihema ryeranda ryari rifise igicaniro ku muryango, bigaragaza ngo umwana yaciye ubwenge, mwigishe kujya ku gicaniro amenye Kristo. Amaze kwakira Kristo umwami n'umukiza, hanyuma caja ku mubatizo. Umubatizo umwigishe ko yapfanye na Kristo akazukana nawe, kandi umwigishe ko yahoze mu mazi mu nda ya nyina amezi 9. Haleluya. Ubwibyo ngo niyamara kwemera, akemera ko yakiriye Kristo, akabatizwa, azinjira ahera, maze aje kwifunguro ryera. Maze niyava kwifunguro ryera ku meza y'imitima, azocaca ku cyotezo cy'imibavu, yije ko hari abagabo babiri bariganiga gusenga, maze amasengesho ayerekeza kuri Kristo, ayandi abana bayerekeze kuri Satani, baciye ku bintazi cyangwa baciye kuba bayobora babwira ati nyaturire ibyaha ndagushanira kwa Kristo. Abana bavuga ati nta rindi zina twahawe gukirizwamo atari rya Data wa twese uri mu ijuru. Haleluya. Maze bizoduha akanya ko kuba ababyeyi bacu, tuzomenya ko aribo badukuye hamwe badushikana ahandi, maze baraturera, tubone urukundo rwabo, tubone ingene papa na mama babanye, tubone umunezero uri mu rugo iwacu, maze bitume twifuza gutaha kare ngo baducire umugani, baduhanure, maze bashobore kuturera mu buntu bw'Imana. Haleluya. Nshuti mugenzi, urugo rwawe sinzi ko ruteye,
ariko ndakwinginga ngo ukore ibishoboka byose wigisha umwana, kandi mu rugo rwawe ugerageze kwerekana isura nziza kugira ngo uyu mwana ntazagire umwitozo uwo ari we wese akwigira ko mubi. Kuko inshuro nyinshi y'umwana abona ko papa na nyina bama batukana, nawe amenya ko kuba umugabo muhira ari ugushwana kugira ngo bamwubahe. Umugore umwana w'umukobwa nuko nyene. Maze ibi byose ngo byatumye kuko tutigeze twigisha abana indwi y'irema, tumenye ko byose twabihawe na Kristo, kandi nawe yifuza ko dukora ngo tugire aho dushitse imiryango yacu. Tumenye ibyaremwe kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane. Tumenye ihema ry'Erana, tumenye ko naryo ritwereka ubushobozi bwa Kristo data wa twese, kandi bikatwereka no mu ngi wacu. Tumenye ko Kristo tumwakira biciye ku gicaniro cyakiri cyataba kwimazi. Uyu munsi Kristo akaba ari mu ijuru, tukamenya ko dukwiye guca mu batizo w'amazi menshi. Tumenye ko dukwiye kwinjira mu ihema ry'Erana tukajya ku ifunguro ryera. Tumenye ko turi umutima wa Kristo, abe muri twebwe tube muri we. Tumenye ko dukwiye kuja ku cyotezo cy'imibavu. Tumenye ko dukwiye kuba amatara mu ngi wacu naho tubaye, maze dushobore kugurukana ubutumwa. Dushobora kujana ubutumwa niba biriko biracika. Nshuti bagenzi, dusengeranire maze noneho ngo tugashobora kuruhukana na Kristo mu ihema ry'Erana tugeza ahera cyane, hahandi Kristo byagiye hejuru y'umutemeri w'ihongerero mu isanduku harimo amabwirizwa 10. Ayo nyene ngo niyo uzocana mu rugo rwawe kugira ngo nawe uyayoboze urugo rwawe. Ntabwo uzozana inkoni muhira, ahubwo uzombora ntukagire izindi mana mbangikanya, ntukiremere gushushanya ikibajo, ntugapfe kuvuga izina ry'Imana ku by'ubusabusa. Wibuke kuzihiza umunsi w'isabato, ubahe so na nyoko, ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukagize mugenzi wawe ibinyoma, ntukifuze ibya mugenzi wawe. Ayo niyo mategeko 10 Imana yifuza ko tuyoboza imiryango yacu. Iyo turengeje kwa yandi nuvuga ngo tuba twabonye ko Imana yananiwe, tuba turiko turashaka kurondera ingene tuyobora imiryango tuyoboje amarangamutima yacu. Uyu munsi nicyo gituma mu mareta yo ku isi hari amategeko amaze kugera ku miliyoni 35, kandi Imana yifuza ko tuyoboza imiryango yacu n'ibihugu byacu amategeko 10 y'Imana. Ngo ni ikimenyetso cy'uko twimuye Imana, twemera ko aricyo twokora, tuzana amategeko mu ngi wacu no mu kibano no mu ishengero no mu isi, bituma mu makorari harimo amategeko menshi. Aho bavuga ngo niwacererwa uratanga $200, nuko byananiranye ko abantu bacererwa ko bazi yuko bataza akamaro k'isaha. Uratanga $500, urahagarara hanze isaha yose, mbere ibihano n'ibindi, kubera yuko abantu twananiwe gukurikiza ubugombe bw'Imana uhereye mu miryango iwacu. None rero baradusaba gukurikiza ibyo Yesu yabwiye Nikodemu, ati umuntu atabyagwa n'amazi na mpwemu ntazorohesha kubwabwira nabwo mu ijuru. Haleluya. Kandi umaze kubyagwa n'amazi na mpwemu aca yitondera ibyagezwe n'Imana, kuko Imana imuha umutima musha. Haleluya. Uyu ntabwo azoba akeneye kongera kubwira umugabo ngo ntukine amakarata, ntutahe ijoro, reka ubusambanyi, kuko yaramaze kuvavanura n'amadini yaguye, yaramaze kuvavanura n'iby'isi bimukwega, ububeshi, ukuzimura, ubusambanyi n'ibindi. Asigaye afite umugabo umwe ari we Kristo. Acamenya ati niba nezereza Kristo sinshobora gucamuza umugore wanjye, sinshobora gusakuza abana banjye. Hari abagabo benshi badasaba abagore babo imbabazi n'abana imbabazi, maze bakiyumvira ko ibyo byose bitandikwa mu bitabo byo mu ijuru n'amafilime. Ariko nshuti bagenzi, biragaragara ko uko turushaho kwegera imperuka ariko isi irushaho kuja kure. Yesu yitegereza Nikodemu maze amaze kumubwira ati nosubira mu nda ya mama gute? Nkabira ati umwigisha w'abandi, ariko nawe muragatahura ingene umuntu abyagwa n'amazi na mpwemu maze akaba uwa Kristo agahabwa umutima musha. Natwe turakeneye kubanza kumenya icyo dukwiye gukora. Nshuti bagenzi, si ibikorwa dukora, nuko duhereza imitima yacu Kristo, kandi n'ubu turashobora kuva aha twakiriye Kristo tukaba abami n'abaherezi, kuko tumaze kumwakira aca yitegura kudukura umutima ukomeye nk'ibuye, aduhe umutima woroshe nk'inyama. Haleluya. Ezekiel 3:6-25 haragira hati, ndasoma mu izina rya Yesu cyangwa rya Yesu. 3:6-25 haragira hati, kandi nzobamija kwa amazi meza mushira indiro, nzoboza imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose, kandi nzoboza umutima, nzobaha umutima musha, mbashiremo impemu musha, nzokura umutima ukomeye nk'ibuye. Kuko iyo twihaye kwipfuza tuba twarapfuye duhagaze. Icyeti cya mbere cya Samweli 15:2-3 haragira hati, ndahasoma naho mu izina rya Yesu 2:3, kandi ubugarariji nicyo kimwe n'icyaha cy'ubupfumu, kandi kuba intagondwa nicyo kimwe no gusenga ibigirwamana. Twakira ijambo ry'Imana.
abagabo benshi baravuga ngo uko naguye mvuga niko mbyuka mvuga. Jewe uranzi ntacyo wohindura kuri jewe, urutwa n'ibirato byanje, urutwa n'amafaranga mfite ku mufuko, ariko wibuke ko mu kuzimu utazoyajana. Kandi wibuke ko uyo wishima ko igihe malariya izoba yagufashe utangiye ubwira wa mukenzi wawe nta tuzi wonka nkanda nyiseguze, mbega ihazo ca kubwira cyongera ukore kuri ya mafaranga yawe ari yagukanda, bizogenda gute? Inshuti bagenzi, nibyo amafaranga aradutabara, ariko hari ibyo atokora. Iyo amafaranga bari umutegeka wacu tuba tugiye kwa Satani, ariko niyo tubera umukozi wacu tuba turi ubwami bw'ijuru. Gerageza ntusure gutegekwa n'ibyo tuzi, ahubwo bitegeke bibe ineza yo mu rugo rwawe, kugira ngo ushobore kubona umwanya wo guhanura no kuba hafi y'abana bacu. Imana ishimwe ko Nikodemu byarangiye yihanye ahindutse. Yesu aramwishyura ati nukuri n'undi ndakubwiye, iyo umuntu atabyawe n'amazi na mpemu ntashobora kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Haleluya. Rero mpemu wongeye kwa amazi bitanga ubugingo budashira. Haleluya. Nk'uko urubuto ruhuye n'irigi ry'umukenyezi bibyara ubuzima bw'umubiri, igisha abana ukubangabangana kuri hagati y'amazi na mpemu n'urubuto n'irigi ry'umukenyezi ingene bitwara bikabyara umuntu, kugira ngo umwigishirize mbere y'uko umwigisha iby'impemu ubihereye ku by'umubiri, maze umukuze maze umwereke ibanga riri mu gusabana n'Imana, n'ibanga riri mu kutiyandarika, n'ibanga riri mu kubana n'uwo mubakanye, mubanye mu mutekano kandi muganira, kandi mushobora kubaho nk'abakristo kugira ngo mwerekane ishimwe ry'abahamagaye. Haleluya. Maze uko murushaho kunezererwa niko n'abana banezererwa, niko n'ishengero rinezererwa, niko n'igihugu kinezererwa. Haleluya. Kuko inshuro nyinshi niba umugabo yiganza mu rugo agacaje mu bajyanama b'ishengero, iyo nama mu mwaka wose nta mahoro izoye, kuko uko yiganza mu rugo ashaka no mu bajyanama ariko yiganza. Niba ari umukenyezi yiganza mu rugo hanyuma agacaho umukuru wa mifemu, uwo mwaka wose abagore baragowe. Nshuti bagenzi, harakenewe ihinduka, umubatizo w'ibigaragara ubanzirizwa n'umubatizo wa mpemu, tugahambwa tukazukana na Kristo. Umubatizo ni ikimenyetso kigaragara inyuma cyerekana uguhinduka kw'imbere. Nicyo gituma ishingiro rya Adventiste umunsi w'indwi itabatiza inzoya, kuko dutegerezwa kubatizwa tuzi ubwenge bwacu iyo butekereza. Ni nako umwana akwiye guhabwa impanuro ubwenge bukura, kugira ngo nawe ubwenge burusheho gusabana n'umuryango, akunde umuryango, akunde sekuru, akunde nakuru. Nimwaba mukundana rero muzofata abana, niba ari rimwe mu mwaka, niba ari kabiri mu mwaka, muje kubereka umuryango, bakure bazi ko umuryango ubaho. Ariko nimwaba mutumvikana ntibishoboka. Muca mwumva rero ko iby'impemu bidashoboka mu gihe mu muryango byacanganye. Uyu munsi rero usanga umwe akwega cyane iwe, urakwega cyane iwe. Mu ngo nyinshi ubu harimo amasaha abiri n'amakonti abiri. Hariho n'abagabo bakubwira ati no mapfa bakangerera hafi umugore wanjye namushyira kuri konti y'iwanjye. Murabanye, mwarabyaranye, ariko ntushobora kumushyira kuri konti. Wifuza ko umugore yobyibuha gute, yogira amagara meza gute? Kenshi abagabo baza babona agaciro k'abagore babo ari uko bamaze gusinzira, kandi atajya gikora. Gerageza rero mwereke urukundo. Niba mwarakiriye mpemu, muzotuma abagore n'abana bamererwa neza, bakunda ababyeyi babo, baza kubayambira mutaje, babakira ishakoshi, kubera utuntu dutoya gusa twatumye urugo rwanyu rugira imisabano. Ibi bizotwereka ko natwe dukwiye gusabana na Kristo umunsi ku munsi. Yesu ashimwe. Nshuti bagenzi, twiri imbere y'Imana, ntibinakenewe ko twavuga byinshi cyane.
umuntu arondera ukuri kandi ntagushobora akurondere muri Kristo. Kristo yarubasha ababyeyi, Kristo yarubasha abamuruta, Kristo yarubasha abana batowe, Kristo yaraciye bugufi muri bene wabo. Nyanura yaremeye kubatizwa, aremera gupfa. Nawe wa mugabo we wopfuma wemera gupfa hakuhemuka. Nico gituma bakubwira ngo abagabo n'imyugariro. Yesu amaze kubatizwa acava mu mazi, maze mpemu yera ijuru riruguruka muhema muzako asa n'inuma, maze amugwako humva itangazo ngo uyu mwana wanje nkunda kampimbara. Haleluya. Natwe dusaba mpemu yera kugira ngo ishobore gutuma duhabwa mpemu yera, kandi amaze guhabwa mpemu yera agiye mu bugaragwa kugeragezwa. Ni uzo mpemu yera nibyo Satani azogaba ibitero ku rugo rwawe. Ashobora gutuma umugore wawe barakaremba, abana bakaremba, ukagira ibibazo, ugahomba. Ariko kandi hayigwangana hageze imperuka. Satani yagerageje Yesu iminsi 40 kandi aranesha, maze amucisha mu rupfu, naho nyene aranesha, maze arazuka uwicaye iburyo bwa Se kugira ngo uronke ikibirenge ukubaza gucishwa bugufi. Haleluya. Uyu mugoroba rero natwe turasabwa gucishwa bugufi kugira ngo twigishe abana bacu indero nziza, tuve ibuzimu tujibu, turondere Kristo bigishoboka ko abonwa, tumwambaza kiri hafi. Isengesho ndabasaba nani isabira nuko uyu mugoroba umwe wese arangamiza Karuvali kugira ngo bari hakura intsinzi, yaba umwana muto, yaba umusore, yaba inkumi, yaba umugabo, yaba umugore, yaba umukecuru, kugira ngo dushobore kwitegura gusanganira umwana. Nitwamara kumwakira azoduha umutima musha, kandi tuzabidegemvya muri Kristo Yesu. Imana ihabwe icubahiro. Intambara zizorangira, ugutumvikana kuzorangira. Uwahora abona umuntu akamubona mw'indi shusho azomubonamo Kristo, amubone mu bukayangana, maze nibamubwira ati umugore wawe yabaga agakecuru, ababwira ati aka n'agakecuru kanje twasazanye. Imana ihabwe icubahiro. Niyavuga ati umugore wawe ibikorwa byamucuisha asigaye yirabura, azovuga ati arirabura ariko ni mwiza, n'izuba ryamwirabuje ariko ararondera ibitunga umuryango. Imana ihabwe icubahiro. Imana nyina amahoro ihezagira ijambo ryayo mu izina rya Yesu. Reka twongere duhaguruke kugira ngo twishikanire Imana, twongere tuvugurure amasezerano yacu n'Imana. Yesu nashimwe. Reka n'ubundi kwamaze gushaka kw'indirimbo ntabwo tuza kuyisubiramo. Nihaba ari umugabo, umugore, umutama n'umutamakazi, umushitsi, Kristo yifuza kuza mpemu yera mu rugo rwawe uhinduke. Aragutumira, ariko arahamagara, ariko arahamagara mu mugoroba. Iyi ndirimbo ntitwayisoza, twabisoje. Niba buhari ntutebagare. Mukenyezi we, wa mushitsi we, wa musore we, wa nkumi we, Kristo arakurindiriye. Tugiye guheza bose aragutumira n'urukundo, ati wanze mbize kwino, araguhamagara.
araguhamagara ati ngwino, aguteze ibiganza, araguhamagara. Reka tudatinze dusabe pasiteri adushyire mu biganza by'Imana. Mbese mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mana yacu, wavuze ati abawe intama zawe zumva ijwi ryawe kandi zikagukurikira. Aba bana bawe mwami bumvise ubutumire bwawe bubatumira kwinjira mu busho bwawe. Baraje kugira ngo mwami kahise kabo ko bakatagenze neza ugasibanganisha amaraso yawe, maze amazina yabo akomeze kuba yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Hirukiro Mana y'imbabazi, ni ukuri ndakwinginze koko ngo ukomeze guhezagira umusabyi wawe, akomeze kuvuga ibyo wamurungikanye byose bisambagurwe mu izina rya Yesu. Hirukiro turagusabye amahoro mu ngo zacu, turagusabye mwami ibyo byari byananiranye byose, kutagenda neza, kutumvikana, kutavuga rumwe, byose bisengwe mu izina rya Yesu, maze ubumwe bwawe bwuzure mu ngo zacu. O bwirukiro Mana y'imbabazi, turagusabye rwose ngo natwe ugiye kwigaya nk'uko Dawidi yigaye ati mu by'ukuri uvuze ukuri nacumuye ku Mana. Aratura none icyaha cyose akivuga mu izina, maze uramubabarira, ariko akinyegejemo gakomeza gukurikiranwa. Ntiyibuka kuvuga ko yavuze ko ibihekangabo kane ko bituma ako kantu kamwinyegeje abana bane bose bashika ku gupfa. None rero baganira ati mu by'ukuri twari twarahushije, ikiganiro cyo mu rugo ntabwo cyagenze neza, ntabwo twagenda duhishanya, maze kugira ngo ibyo byose bisendwe Yesu Kristo aronke ikibanza mu ngo zacu. Ubuntu bwawe rero butuzigame mwami, hezagira irishengero ryawe ryose Mana, ingo zose zitemberwemo n'abamarayika mvajuru. Kandi mubyeyi ngo buri mwanya ntituzibagira gusabira igihugu cyacu, ngo dusabire abarongozi barongoye iki gihugu, uhereye muri iyi ntara turimo gukwira mu gihugu cyose. Nyabuna mubyeyi, abategetsi bacu ukomeze kubabungabunga mu izina rya Yesu Kristo, amen.